Hayırlı günler. Bugün biz Tatar Utarı Tatarskı Usatba restoranında bizning Tatar halk aşların pişiremiz. Bugün bizning master-class Tatar halk aşı peremeş işleyimiz. Bunda biz aldık дрожжевое тесто. Biz ana şunday kichkina to'garaklarga yasaymiz başta. Bunda biz hazırlangan qamir. Ana Qamirga narsalar solasız? Qamirga biz solamiz süt, yumurta, chupre, may, pisuk, tuz. Bu bizning tradisionniy kelib chiqqan qamir. Şunu biz başta bizim bunda vaqt bitib endi. Biz ani bulay birazgina yoyittirib olagatish. Yana bunda biroz men yoyitganlari bor. Ha biz ularni boshda tugaratamiz. Ne için qamirni yol ittirirge kerak? Qamirni yoyittirga kerak, chunki u mana boshda ishlagachdan u tig'iz bo'lar. Yoyitgan qamir yengilroq aylantirilib, tugaratilib и yapıştırganda da jingilroq bo'lar. Hem pişkende de qobaribroq pishe turgandir endi, deymi? Biz mana perameshni yasag'achdan uni tag'in yoyittirib olishga kerak. U biroz pishniroq bo'lsin uchun endi. Mine jeygen orada eymi peremeşke qamirni o'zingiz bilan tanıştırıp ketdingiz hele. Siz qaysi yoqdan mine bu restoranda necha yillab ishlaysiz? Men o'zim ismim Aygul. O'zim Qamat tomog'i yog'idan bo'laman. Avul qizi. Bu restoranda ishlayman 6 yil bo'ladir endi. Dekretga ketib olganim, dekretdan chiqdim men. Ne için mine pişikşi hünerini sayladınız? Alay bilmem de endi. Başta bir yaratып bitirmegендeydim. Anarısın ko'ngilga yeta boshladi. Hozir endi yerlashib ketdim. O'zimga da o'sha endi hozir. Kuni bu mine restoranda oşarga ezirlagandan so'ng uyga qaytqachdan ezirlarga hal qoladimi? No, inak qo'y vaqtda qolmaydi endi. Orib olib qaytasan da, no, semya bilan tirg'ashdan ishlarim pishirga kerak. Bolalarni oshatirga. Emine o'zingizning oilada eng yaratib pishirayotgan ham oilangizda eng yaratib oshaytirgan milliy rizqingiz nendey? Ish pishmoq. Peremeşni benim qaynana bek tamli pishira. Anga biramen ansin peremeş pishirga. Bulay shu pishmoq balish onlarsin yaratalarni balish pishirgan. Hazır narsa ishlaymiz? Salabız ishimlagan. İt nindi it? İt bizning bu sıyır iti, soğan, sıyır iti, tuz и barış. Hazır biz birga başlayız. Mine peremeş bugünün türlü usulları var evet. Mine tanılgan pişikşi Rezide Hüseyinova 15 mertebe bugürge kuşa. Siz nişik bugesiz? Ой, мен алай санаганым yok, конечно. Примерно шулай айтырып кына бегемин мен. Алай санаганым булмаганы. Безнең монда тишек белән бара. Кемдер менә мен кайнана, мәсәлән, тишексез ясый. Тишеген яба и шулай пешерә. Ayırması bulamı mı? Tişik kaldırıp hem kaldırmışa? Ayırmasın bir alay görmeyim, no tişigin yapkaçtan soçnayrak bulayındı.
Менә сезнең перемешләрегез шундый рәсемнәрдәге шикелле, әйме, үзләре кичкенә генә авыз суларын китереп тора торган. Перемешнең зурысын ашау тәмлерәкме, кичкенәсенме сезнеңчә? Мин алай күрмимдер инде разница. Ну, кичкенә булай кызыграк инде. Балаларга кичерәк не ясап була. А булай зур татар ашларында инде күбрәк зурны ясалар бит инде, пишмакларында зур иттереп бер ашауда җитсен өчен. Ә инде рестораннарда зәвыклы һәм эстетик яктан матур да булырга тиешле бит. Һә безнең тегендә барабыз кыздырырга. Әйтегез әле, менә майның әзер булуын без каян белергә тиеш? Майның әзер булуын без менә әзгенә камыр салабыз. Ул безнең нәһә күтәрелә. Бу майның әзер булуын аңлата. Ә перемешне кайнар майга салабызмы, ничек? Кайнар майга башта майны кыздырып алабыз, аннан соң бераз әкренәйтәбез. Чөнки перемешебез безнең артык кызып китеп, пешмичә калырга может. Һә перемешне салабыз. Тишекле ягы белән майга каршы салабыз. Аста безнең тишекле ягы кала. Безнең перемешләр күтәрелә. Biz хәзер перемешләрне әйләндерәбез. И өстенә май салабыз. Пешеп бетсен өчен. Бу тишекләренә булай май салып торырга кирәк. Бер генә түгел, берничә тапкыр салырга кирәк, әйме? Әйе. Ә май нинди май? Май гади сыйык май. Перемешләр безнең әзер. И әкрен генә ала башлыйбыз. Хөрмәтле дуслар, безнең перемешләребез әзер. Сезне Татар утары ресторанында татар милли халык ашларын ашарга көтеп калабыз. Килегез.